Dobar dan, Nityananda. Evo, ovaj sam trenutak čekala jako dugo da napravim jedan kratki izvještaj od ovog srca hrama u kojem se nalaze energizirani, zračeći deiti. Evo, naš dragi guru Paramahamsa Sri Nityananda, a onda Nityanandeshvari, utjelovljenje Šive i Parvatija. Svi su ovdje i još iza mene Swamijijev Murti još jedan puta i možda se malo ne vidi. Kad se priđe bliže ima Meru i glavna deity, majka, energija, ženstvena energija. Swamiji kaže da je Bog, ono što mi smatramo kao Bogom, je u biti žena, odnosno ženska energija koja vlada Shakti. Jer Shakti je i snaga, živa energija koja daje život svemu, pa čak i Sadašivi. Znači, bez Shakti Šiva također ne bi egzistirao. Zato poanta u biti svrha toga jeste da ako znamo da u nama postoji 49% muške energije u ženama, u muškarcima 51% ženske energije, u muškarcima obrnuto 51 muške energije i 49 ženske. Znači, da bi prije svega i mi funkcionirali, da bi univerzum funkcionirao, postoji i jedna i druga kvaliteta energije. Stoga jedan oblik Sadašive ili Shakti je i Ardhanarishvara, gdje je pola ženska, pola muški, odnosno pola je Šiva, pola je Parvati. To samo govori o jedinstvu, o jednoti koju smo mi na zapadu izgubili i onda ne živimo više cjelovito, ne živimo potpuno. Evo, rituali se ovdje svakodnevno održavaju, mi imamo svoju guru puđu, Šiva puđu, a isto tako utamotamam sevu, što znači da se nudi najboljeg od najboljeg, sve najbolje ponude koje možemo ponuditi božanstvu koje naravno u tom silnom kosmosu nema ta energija dobrobiti, tih dobrih želja, tih dobrih uvjerenja, nema kamo otići, nego se mora vratiti nama, odnosno onome koji traži. Stoga, evo, znanje u svemu tome, jer ovo je znanost, to nije samo tako, to je znanost koja se prakticira desecima tisuća godina ovdje u Sanatana Dharmi i danas naravno i dostupna svima putem interneta. Znanje je dostupno svugdje, tako da možemo se vratiti izvornom znanju, korijenima i koristiti to u našem životu. Pa evo, za sada toliko, do sljedećeg javljanja. Hvala na pozornosti i Nityanandam.